Inyuma ho mukareba hamakuru gembera zagamwe omashomero bwa primary muri Kasharimbarra mwe nabebembezi bashazire mu kwekoramwe umurimo okutandika kuombeka gamwe omashomero aga ukureba ngo gaza hamtindo eje neza kujenga biroha reka ndebe mu ndasi ninyenda kuronda mu mukikuru wundasi umukikuru we naje kugana aba batandikire n'ishomero rya Karhisi Primary School mu Rubindi obagiziraho mukoro ogwo kushoroza sente zo kombekera beji ebibina tukikumanyisa ngo butwayombeka Karhisi twaheza na naga gutakashikireho ntwija gashikaho omukorogu gushikirwe habanyishengero 20 kurwo muri urengero izoba ababire bizere kukwatiraho bagenzi babo abambarra district aho berundine mu miliyoni 22 aletera akakadekon umuntu nawaza kurira ngo twata Karhisi miliyoni 20 nchakara mukasheshe nshangama waraha 30 wanje nanye ijo nyombekere nanye ijo nyombekere ngaha yitwe nturambura kuri girambera yishomero kurirumu emitwarize y'abazire nitwishomero tusharaho kurukwatiraho twabaherezo muganda murungi nuko twikezine guma twaragana ahabo kuba kundabera herezo muzi abakashara north ijo kampero muzi ngo warwambara county tushemeza muno kandi tipo muhimbo guma ninkorra abantu bona buka member parliament wabona abanya Uganda oba Museveni agumaho obarugaho urakwiho mu kiyungu n'umwana w'uwozire kandi ukakora ki ukashomesa takushomesa mugiga nashomesa tiriho mutuma eje niyo kora itwikirize ku matworamo aho kuba bajyangwa gaterine nugo gati gufa ko nkati tugira ngo gaterine nugo gakurete ntunguka umbyanga bitu aha mukorogu bura MP abire nahereza yo miliyoni 1 okwatara haba Kashari North kandi kurugera harbazel bataringaya orukukura ba MP ba Ankole enkwatanisa yaba MP aba neyo kugumizamo gasha kwa Evans Taremo.